Гэтым зімовым днём я запрашаю ўсіх, хто апынуўся ля экранаў у нашу цёплую кампанію. Мы працягваем калядаваць па абсягах нашай краіны. Так што далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае Асіповіцкага раёна. И добрались. Спыняемся неподалеку от вёски Малая Гарожа. Тут нам збираются показать давнишний обряд коляды. Будем назирать разом. Он поехал до млына. Щедрый вечер, он поехал до млына. Дымоки петлявать, меду пива куповать. Щедрый вечер, добрый вечер, меду пива куповать. Меду пива куповать, щедровников частовать. Щедрый вечер, добрый вечер, щедровников частовать. Щедрый вечер, добрый вечер, щедровников частовать. Все, Леш, поехали. Стоп. Сейчас, еще раз. Да, вступать здесь. Сёння ў светлае свята нараджэння Хрыстова мы збіраемся тут, у мінскай студыі гуказапісу, каб павіншаваць усіх праваслаўных вернікаў і стварыць адпаведны настрой. Калядуем у Асіповіцкім раёне і ствараем новае аздабленне для абрадавай песні. Гэтым разам са мной наш аранжыроўшчык Сергей Сухамлін і спявак Аляксей Хлястоў. Аляксей Хлястоў – папулярны айчынны выканаўца, артыст-вакаліст вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі маладзёжнага тэатра эстрады. Неаднаразовы ўладальнік тытула «Лепшы спявак года» – акцёр. Першы з беларускіх выканаўцаў узяў удзел у міжнародным конкурсе маладых выканаўцаў «Новая хваля» ў Юрмале. Лаўрэат і пераможца шматлікіх фестываляў, конкурсаў і тэлепраектаў. У 2011 годзе Аляксей Хлястоў быў ушанаваны медалём Францыска Скарыны. Постой, девка, куда идешь? Постой, девка, куда идешь? Расскажи мне правдоньку, где живешь? Расскажи мне правдоньку, где живешь? Ох, и ходим мы, походжаем мы по провулочках, завкавулочках, а шукаем дядьки Валеры двор, а шукаем дядьки Валеры двор. Щедрый вечер, добрым людям на здоровье. Ох, и ходим мы, походжаем мы по провулочках, закавулочках, а си тетка Алла тут живе, может, тетка Алла тут живе. Щедрый вечер, добрым людям на весь вечер. Прийшла коляда колядуючи, а за ёю девки жартуючи. Пайшла коляда в одну хату, а в гэтай хате Кусю толкусь. пайшла коляда в другую хату, а там Сребро звенить. а у третьей хате Сало шипить. а в четвертой хате Колбасу пекуть. а гэта хата Полно гостей. Нагадаю, што гэтым разам праграма наперад у мінулае ў Асіповіцкім раёне, непадалёк ад вёскі Малая Гарожа. Як вядома, паселішча ўзнікла на рэштках старажытнай сядзібы за гарожай, таму першапачаткова і называлася Гарошка. У сярэдзіне 19 стагоддзя мясціны тутэйшыя ўваходзілі ў склад казённага маёнтка Брыцалавічы. Добрый вечер тому, кто в гэтым дому. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер тому. Добрый вечер тому, кто к этому дому, кто к этому дому. Мы сами собою с дядьми и жаною, с дядьми и жаною.
приглашай. А ці ради ви нам? Зради завсюди. Рады. Коли ви нам ради, дик ми вам до поради. Мы вяртаемся ў студыю гуказапісу і мяркую, вы разумееце, каляды свята, якой немагчыма ўявіць без містэрыі. Яна пачыналася ў першы дзень і завершвалася апошнім. У час зімовага сонцастаяння сціраліся межы паміж светам рэчаіснасці і мроі. Усё было прасякнута чароўным духам таямніцы. Вернемся ў Осіповіцкі раён пасля таго, як паназіраем, які настрой пануе ў студыі, дзе запісвае песню Алексей Хлістов пад пільным наглядам Сергея Сухамліна. Лёш, ты готов? Да, я готов, да. Лёша, вот смотри, начинается песня, да, давай дадим сразу это рождественское настроение, но дадим его вместе с коллективом. Атіості няма, сам пан гаспадар дома, щедрий вечір, добрий вечір, сам пан гаспадар дома. Хорошо, хорошо. Приехала коляда с вечера, коляда, колядица моя. Напекла пирогов, пешево, коляда, колядица моя. Сама села на пути, а дудочка у столпе. Коляда, колядица моя. А ты, дудочка, играй, а вы, девочки, скачите. Коляда, колядица моя. А вы, девочки, скачите, а вы, людочки, глядите. Коляда, колядица моя. Пришла коляда в день рождественский. Коляда, колядица моя. В день рождественский Христа Божьего. Коляда, колядица моя. Коляда, колядица моя. А ті широкие стены, как нас устрахать? А ті добрые люди, как нас почастовать? Вас частоваті? А ось гэта хто такі? Это мой ученый конь. Грива ується, як огонь. Разумею, все з полслова, де ви бачили такого. Дик я ледве стоїть. Это у його болять ноги за дальньої дороги. А так у його походка, як у морі лодка. Дик ён же ж ужо падає. Що з ним робить? Ну, може раці, може щастя нагадаті. А рогами забадаті? Гэта ж не конь, а коза. Ну і нехай собі коза. Зато глянь, яка я коза. А ну-ка, козица, разойдися. Людям покажися. Туди-сюди поверніся. Ножками постукачи. Рожками поляскачи. Потанцуй для народа, как у Новом годе уродила жито много. Люди, не сумуйте, козу веселуху, карагод возьмите. Хто з козою потанцує, в Новому годі пошанцує.
Сдохла? Ой. Пропала. А я працягваю невялічкі экскурс у мінулыя вёскі Малая Гарожа, што пад Асіповічамі. Згодна з пісьмовымі крыніцамі, ў 1897 годзе уваходзіла вёсачка ў заможскую воласць Бабруйскага павета. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі адкрылі тут працоўную школу першай ступені. І ўжо з сярэдзіны 20-х гадоў мінулага стагоддзя атрымала яна сучасную назву Малая Гарожа. Господинька, треба ж нашій козе догождать, да присмаки розные давать. Бо где наша коза ходит, там жито родить. Где коза ногою, там жито копою. Где коза хвостом, там жито кустом. А где коза рогами, там жито стогами. Ой, ну, наверное, треба. Господар, ну давай будем частовать козу. Да ты, господынька, не будь, як тая была барабаниха. Сходи у клеточку, загляни у бачок, там лежит у тебя кумпячок. Залезь на баляску, ты достань козе колбаску. Ну, положи. Я покрышила. Все есть. Положи ее на роженьки 2 пироженьки, а на хвосток сало кусок. Ой, у якую ж їй покласти лапу? Присмаку наложи, положи. Класти. Копытца. Так. Де горочок у роток? И сюда, иди положи. Урод, усе урод. Коза Мешается. шевелится. Значить, буде жити. Ой, ой, наша козочка. А я коляду, на кот поведу. Ой, рано, ты на кот поведу. Что мне коляда, ты веселье дала. Ой, рано, ты веселье дала. Что я коляде киселю наворот. Ой, рано, киселю наворот. Что я коляде пирогов напеку. Ой, рано, пирогов напеку. Что я коляде прикути натолку. Ой, рано, прикути натолку. Что мне коляда, ты веселье дала. Ой, рано, ты веселье дала. Калядаванне – адна з самых яскравых традыцый, што ладзіцца дагэтуль. У нашых дзядоў лічылася, што толькі вяселле, гаманкія гулянні могуць напалохаць злыдняў, што павылазілі з таго свету, ды аберагчы ад іх людзей. А пакуль давайце зробім невялічкі перапынак, каб паглядзець за работай у студыі гуказапісу Алексея Хлястова и аранжировщика Сергея Сухомлина. Ты поешь только первые 2 фразы вместе с коллективом. Дальше оставляем коллектив. Мы сейчас, получается, шодрый вечер. Да, но мы сейчас пойдем сначала для того, чтобы ты Шодрый вспомнил. вечер. Это потом, после того, как коллектив споет. Дирижируй мне. Хорошо. Шодрый вечер, добрый вечер. Хорошо, вот сейчас дальше. Мы будем петь в 2 диапазонах. Давай на октавку выше. Немножко народную. Ты знаешь, я слушаю коллектив, который на записи. Так немножко народности такой дать. Да, возможно, народным тембром.
працягваем калядныя вандраванні і дадаткова знаёмімся з гісторыяй вёскі Малая Гарожа, што пад Асіповічамі. Па перапісе 2001 года складалася паселішча з 77 двароў, на якіх жылі 206 вяскоўцаў. На тэрыторыі вёскі знаходзіцца брыцалавіцкае лясніцтва. Паблізу ад яе на правым беразе ракі Свіслач маецца археалагічны помнік, курганны могільнік, што належаў дрыгавічам. Па меркаваннях навукоўцаў датуецца ён 10-13 стагоддзям. Сеем, сеем, пасяваем! Калядою вас вітаем! Ой, дзякуй вам, паважаныя! Заходьте яшчэ, калі ласка! Дякуй за теплый прием. Раз лето и осень и знов придем. Приходьте, будем чакаць! Як бачыце, калядоўшчыкаў шчодра частавалі. Адмовіць ім азначала наклікаць няміласць усіх татэмных жывёлаў, пазбавіць сябе дабрабыту на ўвесь наступны год. З поўнымі мяхамі пачастункаў калядоўшчыкі збіраліся ў адным месцы, дзе разам прыгаворвалі дары, спявалі ды танчылі. У нашай студыі таксама нясумна. Зазірнем да Алексея Хлястова і Сергея Сухомлина. Леша, у нас дальше будет чередоваться. Там ты поешь то на октаву вниз, то на октаву вверх. Будь внимателен. Вверху. Щедрый вечер, добрый вечер. На коде я предлагаю сделать пачку. Давай. Голоса на 4, хорошо? Давай, я с удовольствием, да. Да, ты себе примерно представляешь, то есть начинаем там перца, кварточка и поехали дальше. Да, совершенно верно. И снизу у нас еще будет потом один голос допишем. Ну хорошо, давай. Да, вот пачка и закончим. Мы завершили віртуальнае падарожжа ў наваколлі вёскі Малая Гарожа. Пакалядавалі, паспявалі ды пачаставаліся. Тым часам у студыі наблізілася да фіналу і работа па пераўвасабленні народнай песні. Слухаем «А ці ёсць, ці няма» у выкананні Алексея Хлястова і сустракаемся роўна праз тыдзень. Паедзем, паглядзім на унікальны абрад у Глузкі раён. Яшчэ раз віншуем вас з нараджэннем Хрыстовым. Няхай у вашых дамах пануе святочны дух і святло. А ці ёсць, ці няма, сам пан гаспадар дома. Шчодрый вечар, добрый вечар, сам пан гаспадар дома.
гаспадар дома. Ой, няма, ён поехал до млына. Щедрый вечер, добрый вечер, ён поехал до млына. Ой, няма, ён поехал до млына. До млына, ён поехал до млына. Дымуки петлявать, меду пиво куповать. Щедрый вечер, добрый вечер, меду пиво куповать. Меду пиво куповать, шадровников частовать. Щедрый вечер, добрый вечер, шадровников частовать.